Angibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Esifundweni sethu sayitolo sikufunze incwadi yaJobe 22:15 na 16 la bekuveta khona la ukuthi isono sibangele bandlu labanye bafa sikhathi sabo singakefiki. Ngivumeleke namhlanje ke ngingene enzabeni yekufa nesono. Bazane kufa kwangena ngesono. Incwadi yaGenesis 2:17 ithi naze nadla kulesihlahla nitawukufa nekufa, but Satan uyefika kubo bo-Adamu uthi ngeke nife. Lelo akulona liqiniso, kepha nidawuhlakanipha nilingane noNkulunkulu. Ubanika kukhukhumala ipride kokokuthi badle kuze batawulingana. Wena naku la kwenda ku-Isaiah 14:13 lokwekuthi naye akhukhumale atiphakamise atilinganise noNkulunkulu. Badla vele laba baqala kufa ngoba incwadi yabaseRoma 6:23 ithi inkokhelo yesono kufa. Uthi Jesu nakakhuluma kuJohane 10:10 uthi lisela litele kweba, litele kubulala, litele kubhubhisa, but I have come that people may have life and have it more abundantly. Ngalamanye amagama abazane, when the enemy kills, I give life. When the enemy destroys, I give abundant life. Uyaphakamisa uNkulunkulu. Ithi ikhuza izono ngalenye ilanga ihlabela lelinye livesi leli Isaiah 59:19 and 20 uthi when an enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord raises the standard against it. Uthi Jesu akhuluma ngalenye ilanga bazalwane bamyela labafile mani bangcwabela abafile babo ngoba umuntu nakangekho kuKristu ufana nalo file, because uthi Kristu kuJohn 14:6 I am the way, the truth and life. If you don't have Jesus, you don't have life. Kwakhuluma nakuJona uJohn 11:26 wathi loyo lophila kholwa ngimi akasoze afa naphakathe. Kufa kwangena ngesono bazalwane. Incwadi yaMakho 2:5 iveta lomunye babelo wathiswa eliphahleni afela uhlangothi. Uyambuka Jesu nabambeka lambi kwakhe, uyabona ukuthi this is not natural sickness. Lokugula lokubangwe isono. Kuverse 5 uthi tono takho thethelelwe. Akasho ukuthi thatha uhlakala kuhambe, uthi no, tono takho ususale sono lesibange lokugula. Verse 5 loyo, verse 6, 7, 8, 9, 10 bese ngikhanzi kuverse 11 athi thatha luhlaka lakho uhambe sowuphilile, ususe isono kulomuntu. Ake ngidlule bazalwane ngiyaJakobe 5:14 la ngifike ngakhanza khona livesi lelithi ukhona yini logula kwemkhatsini wenu akabide babonise belibadla bamthandazele egameni lenkosi noma endile tono utawuthethelelwa tona. And I have a question, kulogula kusesiqhamuka isono yeJakobe. This is because kuyenteka kube nekugula lokungakona natural lokubangwa isono. Bazalwane bami, Jesu uphethe tikhiya tekufa tisesandleni sakhe. That is Sambulo 1:18 uthi Jesu kufa manje kude longakuloya kude. Uthi numero 23:23 ngibani longaloya Israel, ngoba umuntu angaze angene kuJesu, umuntu angemukela Jesu uhlala ekhwapheni la Jesu ugqinwa nguJesu avikeleke kuJesu. Kepha ke bazane khona kule ngifuna ukuveta ngingakakhathi la ethenini God respects i last will yemuntu. Lesifiso sakhe segcina umuntu uyasihlonipha kakhulu uNkulunkulu. Yathi umuntu umuve agula asesibhedlela eve sogula kakhulu embhedeni wekufa abese ukhipha emagama athi Nkosi kube mane sewuyangithatha. God respect your last will. Sifiso sakho segcina akudedele uNkulunkulu. Uyathi uve nalabanye bebete kuye bebate kutomsingatha bebate kutomthandazela bathi ngathi uNkulunkulu ngasoyamthatha. Bakhulume lokunenge bathi ngathi uNkulunkulu ngasoya naye athi khulumele yena. And God respect your last will. That is why uma ngabe uqina ume emthandazweni, the God that says I came to give life is going to give you
live egameni likaJesu. But kunanaku lengicela kugcina ngako lokuthi Isambulo 14 verse number 13 uthi babusisiwe labafile bafela enkosini. uNkulunkulu usigadzile isiphetho sakho uthi uphetha njani, uphetha ekhona. That is why uma ngabe umuntu egula asesibhedlela angels abala amgathe. Ithi incwadi yabaseRoma eculweni labaseRoma kunale ngoma leku 97 lelethi butho lamakherubhi butho lamaserafi nilele ngicoca labo labafile bafela enkosini. uNkulunkulu tonight ingilozi titokunika kuphila noma ngabe ke sokuyahamba emhlabeni tikubuthe tihambe nawe ezulwini. But ngifuna unake la ethenini ngisho Sathane lo mbala uyawathumela emademoni akhe ahlale la mbhedzeni la ugulela khona abe khona nawo alethe ama solutions atshele labanye ukuthi hey lapheni lo mlona mmiseni kumashekeshe mashekeshe unetinsiti unetimbita lethi kwelapha ngolo bakuthathe bakumikise noma ke bakulethele timbita usuyefika ukholto othandazela umzalwane ukhanze phase embhethe ukhanze eceleni kwakhe elitafula kugcwele tinsiti kugcwele timbita ubone lokuthi he has made his last will and God respects your will. Nangabe ufela enkosini fela enkosini, nangabe ufuna kufela emadlotini etinyangeni fela khona because God respects your last will. But legcina lengilikhuluma ko bazalwane nami ngelithi I came that people may have life and have it abundantly and abundantly. John 10:10.